ki pa in amasan phat pha ei chanu pathin ka thang ba in chuten lai phat sol pita ma choi na dei khen sa zom thei lo vin a kyumin ta sa damo na niu cha cha jin la dei khen ti ho khen zom thei po in he zom na dunia pathinin atha be in phalo pita ei kun be in ji chun ha chong pathin thawala ka hin pikinin dunia ba choi na sa do di mu che hi le Reverend Lunio Hokimila Sim, idinga boy kahim tila tingnu Hokimila sa hi dunya isa do di mahi in vachela de hen himbol hi hele tu le tua Singapore nga ni ni lo jel amai na hin de hen hi in ama chunga som kakipana ka hin phungin amai ni chila he ta sa le gawa etiv ko kakisu hal zen la khat hi ti in iza chu dunya YouTube family ho inzong inangai diwa ama inzong hindi khen hi in ama chunga som kipana feel kahin pungin nain suma song pathin pathe bo hen ti chu kataw na hi in to hin na dei khen idinga boy kahim ti chu in sange Krista Zali Ilay kim na asana Asan in hay na ay lon kung te Kahagaw aling ba Ilagat sa lungdong hiin Sa lagim na tung sulit kacita Nung cholo niya ko na rinken lutan Laya ko ngay tingin ay nung sun sing sung leo ay umbising Pulay